tenat bani I berpat ba ulah piang ya kata kecing hikai ke bangina hikai ngala job MLA ning ko husnam arajar lai o arajar perang matalang bat andang job MLA andang rong pura sing jeli jang san purte nasno tho batang ka jingeban benta haga san purte kampat biang tang ban shidon benta haga san purte kampat biang ni jon kam ban yo ya ka sinshar ka kharar ka bakut beitang ka sinshar ka kharar ka bakut kabana ban lau ya uni usah kerdat ubate baru basingit ya ka jak menri baji usah kerdat jang ka jingdok usah kerdat jang ka bamsap usah kerdat jang ka jile shiliang khamat usah kerdat jang ka jile abor namaras ka dau ringkat bat ki wei pat kinong ki rangba nilasang ya kata ka jingalap ban lek keleng-keleng ban pensu thu iki pat ba barang bangi don kam ban wanra ya ka sinshar ka thara ka bakut nilasang ya kata ka campaign lani ka clean politics campaign naru usnam arajar shipo o nalasak kenko nalasak kinshi o ladan gitu ang tay ardan balay masjid jok election Dilas no hot palat mo ban pengkut yang kata politics. Leila sana ban pengkut yang politics. Haga politics tu suat ko angel habian lang kyo. Haga politics hak tu hak penbik pai pa. Hable kijat pakijat kam haga politics. Ko tipat ba ngam sim la pensngap. Balai jahat lenti haga takan dongrim ban pensutu ni tipat ba. Batalang gawas snow tenat dari hakanik MP election bangrai shisha abu fatba ulah petiang yang nika jikai joga points of the people party barulah ay dan jingo shan the claim awang election gentles hak meningkong namulang jogi wigi sang partai hakam jong kaseng NPP kibalang ki MLA ki minister ki ong shadow kata ka politics klaim pisah politics klaim kia kan terekam sini sejentia kam terekam kalaban terekam syatai seis hasil seboy lani sewe tang bahasa jentils ti kam terekam mereka ikut ja hatin jong ke MP election nila yo ya ke jingjob ke bejangrum nila job haparo ki nyau beli di constituency badminton lawan keleng-keleng alik ini ke sini sejentils nolam jong kiwei ke sang san pertai ki balong ki MDC angtai hapo gentils ki ong kumno o kalatrei ke jikai pra mata sejentia andala kri hanu urupam ke trei ke ta jikai pra ki ong mundur mapi baro shi kata kum kini ki brain Christmas ki brain New Year ndala jan leg election napi ngalalu bisa be arpolai pola Menta tang silak junaru ngampat lut ndon syuk ngawan by Christmas by New Year. Oh ban syuk ai pisahi ni pada mentaru ting kebi. Nama sawa be kebi gesur pisah pi ai simbek kapot hau pra. Oh lalap ba kacing syeti kani ben kadai kaba ngan ong ipi kaba ni kum ki nangalam ni dak kemen ban snow pro ko pat ba shisha ulah priang baro sikapa tingi jit la kacing snow. Snow eat badai para dong para tan, snow eat badai para lok, snow eat badai upahaying, snow eat badai uparaniam, snow eat badai upala dong para tan, kicing snow beat teng bala kong simpisa, snow beat bala wangkai hingga beriuk, oh kacing snow keterikam. The voice of the people party collect syupat ba kong em, apa pijit no mikmat, pijit syakripat ba, wajit naga jing snow, pensyaw nong rim, jit daga jing start daga jing champagne what juice snow beat ani bi snow pop balai bi snow pop nama balai pisa one good la pilat haba bi jit you balai pisa pilat la kapap ya bi jit you brio balai pisa kam de jing jit kade jing shapit wei ba shapit la jam daw la jam rio mental ada mo shubu menta seni don ki barat sensar wan kinong khai sensar rani don ki bari jingri wan kinong khai kinong thiet jingri kinong thiet masi kinong thiet siar lesi la i kata masi belari la i tu kau seniang belari
Namar habari jingri ke jingit ke don baik jadi itu di jingri mo. Tendra ini mah menong itu nong tiap unong kai. Pet mo ketua masih jenga wanum oddo mo. Ni ngai isna itu pet oddo. Uat ue ke song nong tu nong tiap. Unong dia umlah asyuk menong ni. Tiga jok bagi kong kipat ba. Balai nyendot ban saham ke sentur ke jingin terhadap ke election. Namar bangi ladar capit. Ngisi kenyum pak, ngisi kenyum, mendai tambah kenyum sebab kating, balik yang kedua iki syakri ruting, habiat lingba jumno balik yang kedua MDC, habiat lingba jumno balik kedua MLA, hatun nongelam, marta rengi ikwa ban pensyai sikipat ba, bakatang jing pensyai bagi kalau rung sikipat ba, ngiong sikipat ba, kemau hat jupan pisah ngapor election. Haba ais snobha, shim snobha, tambah ngeput dem. Tambah wat julepan. Haba pipan, te bisa atek. Namar kata kau, nilai belum kipat ba, kibasta. Nilai ini ke jingong jiman juga jela gaji. Kajela gaji. Kalau dia belum kajela, kalau ruspa. Kinong shong di babit babiang. Penban mentah kalau long kajela, kalau duktam haki tansyate lamini jong dari India. Ngan ay nuksayu. Syurat nak ke MCCL. Kelam ke MCCL cuman dengan dawayu. Hadam dia di kampang sap. Nyem ite kat badang bam. Kat badang ya kapor nyem ni mentan lak tulen. Jeran. Kalau hak benong kunjuk ya ke jela Meghalaya. Mentah ke jela bengi kalau ke jela ke badap dengan ram. Kat badang jela ke menghir asuk. Haga kamai ke kaji. Kata kilong sen bilang duk Chief Minister ulang uway na kichin na sa kibarus patam hagari India ulang aga top jong kisi pamut Chief Minister kibarus pa hagari India Dala nama mapi kipat ba kibadan hagari ngari sinsyar pat ba kibadan nga taga bentaban sandor nga sinsyar ka kala nile sting yen shimkia ni pelangkam kaya election Kamari nga kamyap ka kamin, syanongin pai ko kipat ba. Day namar ka taga daw, nyiwan hangi, banong ko kipat ba. Ngayat pagani ka jigay, Jonga Boys of the People Party, kamday bagalarong tang sa Gente Hills, hindi kong bagalong wakshani sa Port Castles. Day na ka taga daw, pata suara, ula ayang ihadok kandreo jar, aspa ang lupinyaw bot. Hagani ka MP election, bagangit kani kanamday tanggapot ng taga MP election. Kanday kabut haduk arpo pra. Dan ginoong baden ka party BBP kalajot ya ka quarter final. Tila pinis riem ya ka MP election kung ka quarter final. Batyaw ka BBP, lagi ka Base of the People Party, ka job ya kani ka election MDC, kanlang kumbaga job ya ka semi-final. O kalang ka pinis riem, ka pinwandur ka basyong niya. Lagi job di quarter final kebalang ke MP election. Lagi job di semi final kebalang ke MDC election. Hendra lagi job pada ke final yenong lawan rak ya ke cup. Dan kam warta bangin job ya ke semi final. Nila job di quarter final, ni John kam ban job di semi final, bat ni John kam ruban job di ke final. Ko kipat ba baik jangan. Ni John kam ban job di ke final kenang banyak ban bat yau lakam jaga sinsyar ka kata. Oh ko kipat babi namar kata rao pendon kam mega jing start pendon kam mega jing champagne bak kumba kalong menta ka jia kun kalong hapring ka Boys of the People Party bak baro ki party ki badan hagane ka jawa gaji baro kuntok ya ki independent namar ka jia kun gade ka nangrim Minta kami ke parti, ke Boys of the People Party, ke lecture pada bantrua dengan nongrim ke bekut, ke nongrim blay, banile persya ke bangsa, ban rak dingkong ke jinduk, bat kita parti parti, kibawan show pada kibawang MP yang habia hilang. Kasyong lagi pada mendaya rukin jit, baru kini giseng, persya, hawangi ini Pertai, himut in hamile persya, tangi giseng di badan naga sorkar. Hendai kapalang ya kisni i penyabai persya, wadi giseng di badan naga yang persya.
ke Kongres kepada negara Persya atau Assembly. Kepada Migis ni, nya bela Persya sama kita teruskan ni nong penyak senong. Ngong yang ni, ke parti ke jadi kami pada Persya iki dorba senong. Ki dorba senong kiem kang itip ya kata bangin tolong meeting. Dai ki nong alam senong. Om baro ki nong alam senong. Ndai ki tu ki badan liang, ki pamra ban buri ya kan cengah dai jingga don yang joki kila persyang ban muslia ban kangla wat yang ke parti beri ke economic kok kubur ndai tangga tangi lah ni le persya seperti kat tu kat ni kinong tok kubur lani ki news channel oh the voice of the people party ka ni le persya ubar dan ula kalong ke ting sando ula kalong so pudung tang nama bu perta ban wandra ai ke jingla ban wandra ai ke sinsyar ke kadar ke bakut ban jale ban rat ting kong ke jingduk tang nama bang yang banilek ke tma persya ai ke jingduk ngala kalong uding sando ban usop pudung hari ni si ke pemerintahan rek ko di tabe dan leleng anum kenrande ngadu pai bau ai ketiga man ai ketiga diang nang renta ban jeng nam tak pai ba keduduk ban yeng banilek persya ai ke bangsa ban yeng banilek persya ai ke jile abor ban yeng banilek persya ya ke jile silang tma anum kenrande ndai laru pai ba ula jihi da kata linti ban yemna ban penkut ya ke politik yemna ban rat ya ke bangsa yemna ban rat tingkong ya ke jinduk kata kasyong hati pat banjir yang nak ban penbo ndai kumbang lang matang ingek bau pat pa ubun ulada ban rai lupa nongkat balong jakat baja yang alat ya ke voice of the people party bahkan sensyar yang ni ke jela lagi kaya kita madan banong kalau mana lagi pat pa jangan jela mikhannya kira anak dengan voice of the people party ban sensyar hadin sanslam bagi sensyar nimdan kam manuan kerpa yu patba baundang kersyani upatba unyo ihi dara ki jong ki khmat ki e ki persyang ki jinga khon ki hapo kita ki sampli ki islam nam ta ka pet ka pyang ka jo patba nei nomor katangi afterman upatba unyang scam kum mga juang bagi jing job ko jing ke MP election kam dei ke bakut kadai tang jing stang bagi jing job ko jing ya ke MDC election kan dei ke jing pensam ya ke ek bagi stang banci naru ke MP election ko ki pai babi na kwaru banong hagni ke por ke pemerintah hadi bagi na job ke MP election bagi na pet ya kata kasur de dong fatba barang ni ayat mendak keleng-keleng. Gisno sure balang. Kung ginolam jong party. Bahkan ni ke MP election. Ni pula pong. Bangin nyo pong na ke shispa. Kinong tepo timanjit yang ke voice of the people party. Bak habang ong guntang na kerpa bapinday ban snutu bakla. Yobyong te ti arden masenjok MP election ni lawan kop sini sesora. Kami bawa kop. Nisrap ikai ke mga dan pensyai. Nalalek keleng dari kasih jantia. Kay ke mga ngay kendo. Yanong ngay kendo. Kipriyo ke mga kendo. Shimon ba kipriyo. Nalay kendo. Kibaong barden. Ngingin gidong kersyaan kongres kiba klaim baha. Nijudon ba yakasang kongres. Bahadu mentaru. Nginang kwa banpa daga kongres ke Delhi. Henry Abdin kanik MP election. Nado ke MDC election. MLA election, nilaray panitong ringkat lang no, but the voice of the people party. Daya mga katakan naulim, bagi supo, baga jingkersan, kadong patba, kadong ne hatu, mereka nang kiu, dari jingon jeng kita, kinong kersan party kongres, kita supo, dari setangga voice of the people party, kabagong jingkermen. Nang tambay tang kata, ngaray kendo sibuan ba, kiniurang ba, kinong kersan, seng rulong di masisya, kinong barden, yang ibenta, yang dong kadal ke masyusya, jong gini kisang rilum. Haka por election, mo tuan dan benye ke kongres, hakamat jingi fight ba. Tuan dan benye ke NPP, hakamat jingi fight ba. Tuan dan benye ke BJP, hakamat jingi fight ba. Ndre dep ke election, Pak Jayu, lada sensyar ke kongres lu, kilik ya snolang. Lada sensyar ke NPP lu, kilik ya snolang.
Dalam yang election, bending yang ke Kongres, bending yang ke NPP, bending yang ke BJP. Dan ada election parli electoral lang kepada peluang wak ikinongelam juga NPP. Hakan ik MLA election baladak bakin da bitar lek yang ini kiseng dulu ke electoral lang baki. Kat hadu ubu Deputy Chief Minister Jala Meghalaya, Omar Shuban Kun, Omar Shuban Kan hari ulah bertanding hadirin san pat bawang kumno. Sali kini kiseng dulu, ya terilang berasan senem, ya donlang aga sorkar, ya turun lang aga kam, minta for election fi kuno bitang ini, after that election laring 4 pensiun penumbas. Menubang, kami bang mengi BPP. Kiang kinolam NPP begina putare, yang ada kejulung arsap tu kita kiseng dulu, cuma ya terilang. Kita kinolam seng dulu, maka jaga bikin kindit pendriu. Hanya jika bikin kelabumut, hanya jika bikin senuleran, keren kok kembang, lah numbaskan kampungan. Jadi orang kata Nongrim, bagi Nongkersan sing rulung kita shisha ke labiang katu. Dari setangga BPP, kemudian di Nongrim kita scam, kemudian di Nongrim kita klan, di Nongrim kita yang scam, hanya katakan Nongrim. Ngamdan kamban batai, ayu ngelele, hadirin berkata job. Ya kan ik MLA election, kuno ngila election patba. O dan kita orang yang bela itu arden patang lek terbe si terbe. Habon job. Naladet orang mana marwahi puna bantawan assembly. Sambut nungin pala bantaw pertai. Nidon kamu pada un Allah ingin martabangin yo. Lai puwa ingot sejong. Oh, seniobok mahdi kami di MLA election, larang jenwa dari MLA election. Yang wan kami, yang try dengan kamu ngatrai yang suai kok kebor sisi labiang ikan diri upaya kau subjek. Walau mentarung itu, boleh disna mengilat. Kimpan ibu ikan diri tambah. Kilarai, bangai ke Jinggersian, yang ke Voice of the People Party. Keseng NPP kepada lambe di kesorkar. Kanwa tila tirinti kumno baga BPP kanwa ban bat yulakan juga sensyar kakaralan ni ban jak hari ni ke MDC election baik tidak kita ping baga Voice of the People Party dan kurup yaga bor sensyar hati HDC bat HDC namar kita ko pada garu menta ulah pai kmat lupa jangan ni ke MDC election menta syakar hilis kipek Kiang malam BPP kesensyar JHDC bak JHDC niru mentangan anak no ya ke BPP kenang bangin ya ke sensyar ke karar ke bukut oh tipat bak day mengi nama keserau kita raikut ban wandra ya ke jingla ada sensyar ke karar ngin yang scam ngin nam syak pendit ngin nam syak pentami oh ngin day dan lele ban bakla hiyo i minta kile kumno Kipersang ban keno, kipersang ban pentami, kipersang ban pentobria. Oh, ki keruit menta yang Voice of the People Party. Keruit you arden ute ilong mekum jo uji padiau. Keruit no saya ke parti menta. Oh, betul ke parti. Kile keno di election itu di Shnong di bilang bon di bawah Palong Kristan, di bilang dan seng kasih, lalu sengat, kiong keno PTM betul ke BPP PTM lebih, betul ke di seng Central Region di Kristan. Dari election berbun Katolik, kiong betul ke di seng yang berpersia Katolik. Dari election berbun Presbyterian kiong di dalam BPP, tim semua telah jaga barang Presbyterian. Tentet ke BPP. Kalau kita tahu what are the yang kita kita di jingan thok nak kawan orang ini 4 dan seng partai harga Jala Meghalaya kita buram kita non jingat komba buram ke Voice of the People Party harga Voice of the People Party umam Palong Kristan ulah tiket umudan dekat bangga Katolik ulah tiket umudan dekat Presbyterian ulah tiket umudan Unitarian ulah tiket baru kijat kinhon palang namara bengi election jat kendri ngimpet ki para ro ki para snam haka palang ayu kidan lani ki long mekim long Kristan ni pet ki tum ki dok ki snam lajong namata waksha yang pakla oh la don ki bala liat ki ong ya isi ya betul ke PPP no kali badak isi Katolik Omenuk ong ipi nang don ong nakataraw ni jumahami ki pada
Wat Juliet Kumar ya ke kanan atau ke kling ke tengah krem ketip yok poi syak jing babi kelah. Oh ngeji tu kanan ya tu ke kanan. Mau ke belah. Bagadan kawai ke beriu ke bakakun tengah. Kumu kelah bengong ke beriu kan kakun tengah. Kadau kelontang nomor ke beriu jalan kat kakai kelong itu kamyong. Andalai pek di peramarjan drami nentu kefur ani kayo khur karet bayong hat kiban pari pa uyong anu kanut bayong hat dalam pek segiwai dalam kamyong idai tulung bupli dalam kampaji senong dong bayong kanut lek pek hi seeng ong kanut tawai bayong lapor kata kana bangarit ke kakun yong bayong dalam apa yang kau ingin senang ay kaya semua pagkakarit kakay kay kun bayong hat ay hoy tingay paingan pa iyong umpong iyong tay iyong ang kakating atay nakataka iyong bahasa ka iyong kakatinga dalam apa yang kampaji ay nga semua kataka senang kadang dawi ka lang kami kapakakun tinga namar kita kadaw kapur step kakanalorni kapur step kajing penyiram bakla oh mentalas dan berpergi banget kita kijing penyiram bakla mereka orang yang empat don kesengsan pertai kaba puram ya ke jiat jadi beri hakalung ko parang kabayilan ko mangi puram nama kita waknum syak dalam bakla ko kipata nyimpo berwan rajing snowper parang jing snowper kinhon balang hagajak benriu nyimpo berwan rajing snowper dong personong oh candidate jangka UDP hamilim wang bagat candidate BPP kadiga no way sakang nalau sotun hapo lumu balong no way nama bro hamil hapo marai la elong no way oh kipat bak balai pendret yang kata kabor perkat jika kata lek nang ni hapo sorare muat no kiong no way Wanu dharpat ki omama mentari dan bakpun kampar maslo shadow like to the judge nama ka party ka voice of the people party ka kami tang manikon election kami ban pentuan yang judge kami ban pilih tuli yang judge kami ban rat yang ni bangsa ban rat yang jinggo ban rat yang jiak seliang kemat ban rat yang jilek bo Kilai dari hikmat. Tunggu begitu kita nak sendak jadi parti kita sensya. Kita kam ke jam. Yo kita kontrak. Baik sebelum senang kata nangi upaya nong tap nong jil ni supekai. Voice of the people party kakwa bagata ka jingke bagi kanong rentik lang tong ka jatuh ni kilang. Balai ni long kune. Balai bagi kelawang ke celana top. Baik, bagadang ke jiwa kapa api ni ke chat ni. Maka kau kipat ba what less thing ke election. What less thing ke for election. Shimkia ke election. Let the puson the perkat. Jangan jiat umaran syakri. Ya ke constituency. Ino si yang tu ke jing perkat shimet. Jing mentoi lebih shimet. Kenal, lada ke ri ke im. Kasora brokoi ke im. Lalu jatuh beriu ke klan, ke ngiru baru ni klan nishan. Mereka kembang kalau mentah ke jatuh beriu kasih ketika way ni jatuh beriu ke jantam agar di India. Lalu ni pais ke history juga jatuh beriu. Kendak nak ciat, dan batai lingkot. Kapala yang kata ciat nanti jong ke jatuh beriu ke sini hari ini sepak beri kisman. Lalu kita jatuh beriu kasih, kum ke jatuh beriu tik beriu. Siapa kecil Kristen dan segini lom kita enjoy ukasi ulat tepat itu yang play, but ulat money yang play but him. What baru kita sensar di pendem ini hakaman ke play. Killing dog is in the toy. Kita dan nyam baru kaman wat dia ke kemat ke play. Ban pai play, ban pan ke jingker kuno play. Dia nak kata ni ong ni long ke cek beri play. Latip yang dikasih jangka kongkari kilai post in kat ardoi kidon dihima kasih baru mentah ngitip mau dong tos in sora dong tos in million us in Thailand
Kinang bondis in, kata kapini ba menor, keladron ke sensyas in. Hendak di parenggalan ba jok mai ni tiap dia kata. Haba di parenggalan jok mai ni ba tunjuk ya dari India, kira sensyar ya dari India, ba kini ki hima kasih. Kapor kaya kapor kawan hagaba dari India ke jeng banilek persyak ya di dolik. Bagi kon man pelai luat no ya di nagajing sensyar ke jongki. Hari ini cingere kebujur, bak kebujurun kebujuran, dari pilat kehampan ai ke jinglai nut, yang dari India harus dalam kat kendai spa, Saupio. Kinonam jong dari India, kita tahu, dan kita penang yang kata ke Constituent Assembly ke Dorbar, kita tahu yang kata Dorbar, Constituent Assembly begitu. Barang kata ke Dorbar, kita sendur kita mir kumbo banwan rakyat kes constitution lagi ke riti sensyar jong dari India. Hakata dormar kidon kis kau perkat ki pro jamin ki start ki champagne. Bana snow begini ben ayo yo play. Nama dia bukan kata ke por play. Ulah saya nak pedeng ke judgment real ko jingi. Yawe urang ba ubangitip kumu ba joy lagi Reverend JJM Nicholas Roy. Uni-uni yola panang ukhat jong kata dormar. Duhat jong kata Constituent Assembly. Banyak mer banyak terjemah angso. Banyak sendur ke Constitution. Ukram penlana ke lat ke bawah. Ulaya saat tinggi apa kata Constituent Assembly. Lalu kata dormar. Bamangi ki kasih. Ki rilum. Ki masyarakat lagi jaga rilum. Ki mahap apa ke jurah asam. Nidon kami ke bol ke berkerbang. Banyak sensyar daladi yaladi. Nomor ni apir bakite kitar kiritor. Ni apir nadu garutam bam. Ni apir berkodim. Ni apir kalian bebek. Ni apir ketien ketulik. Ni apir kesensyar senang. Ni apir garutam batindo batsyap. Ni apir bak garutam manilay. Nama tangi jongkam ke an ke berkerbang. Nidon tidak mengiki kasih. Garutam batindo batsyap. Kadang kata geri kenti. Kabumuk geri kendo shimet. Kadang kerikur, kajong kekur bak kerira, nanta kerukomen, ia per, lalu kerukong sensyar strong, sensyar tau, nanta kadang diurang bawa ya saat tinggi, hapunan